Tomon ke thepi gajok kiso kachilang ahem jabrai. Othat lang solong raki hormo kirimpen kana hoga puthak cherok toka me kapadopon. Tingli jana long pang thek to minuda bang phapana pran armut tikang de. West Caribbean Long District Congress Committee Conference hall along welcome and felicitation ame kedengpo. Aruni phai kebarni anarlo porphai simalom tomonar be ke thepi gajok amrajan gorom pani medical sub center ahem japon rai lasahot kopai ke mejok tomon ke ja bahut areng hu ke soduna velang posibirta ribdunlong lape national highway thomke pra sirke batwar PCCI gera dungmalom stami penangan thengpi ka chinglok duna joka siksak chitong nanglo anpar ta non malom tomonar be ke thepena jok penangan kisung chitong nang rintilu komat ne ke ahemari da be pin lapen ke chokijun ajo ke sangadim anta abe pin ta dulu lase tomon ke thepen ka chipa jok si aphan sungkrung ason sinang do koklo pusi che than pon rinti hanjang lang subara egyptian rong pinang kilo birta Malong News. Wothalang solong karbi lo charlia song atom pen cherok toka me padopon labang so jai mek aruni phai kebarni wothalang so hithialong si padopon lo me along jaseme raki hormo kirim pen obemi atum kana hokla pen arta kijum pen pisoke en penan ke dopen hamphang aphan kana hoka puthaksi me along ka chethan ka chimum padopon jai mek along baithalang so police station a OC Bipul Kumar Gogoi sitame chetong dunan parta wothalang so municipal board chairman rong asardo ana tum tame chetong dun me along nonapor obemi atum raki hormon jaseme drugs rimrinti se kai kache phalang no phai bat piglu lasila sapu thak non ke rada tum cherok tok nang puan parta kare bianglong ham phangalong arta kijum pen piso ke en penan ke do phai sitami bat piglu lasila ke ham phanga phan ka phere me ason binonglu lasila sapu thak stame rada tum chere bek nang kok pupusi melong chethan chimum padopon news desk report Malong News. Oi tu aji ami bahut dinor por proyak kori asu maje maje hojagata hoba koi thoka hoise onustito koi thoka hoise bikhek koi drugs aru bailo biba আজিকালি আপোনালোকে দেখিছে ড্ৰাগছ বিলাক কিমান বিয়পি পৰিছে মানে ড্ৰাগছ বিলাক আমি সমাজৰ পৰা কেনেকৈ নিৰ্মূল কৰিব পাৰো বিশেষকৈ জনসাধাৰণৰ লগত লগ লাগি হেতু উদ্দেশ্যে আজি বৈঠালাংছু থানাত স্থানীয় চৰকাৰী গাঁওবুঢ়া ভিডিপি মানে কেএছএ ছাত্ৰ সংগঠনৰ লগত মিলি আমি কি কৰিছো এখন মানে সজাগতা সভা কৰিছো মানে বিশেষকৈ ড্ৰাগছ আৰু বাল্য বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত আমি মিটিংখন শেষ হোৱাৰ পিছত এতিয়া আমি এটা পদযাত্ৰা কৰি ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে শ্লোগান দি বৈঠলাংছু আৰু কিনেকৈ সপা কেনেকৈ হয় এইবোৰ সজাগতা মানে সভাই জনমানসত কেনেধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিছে বিশেষকৈ আমি যিমানেই মানে সজাগতা সভা পাতি আছো সিমানে আমি ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে আমি মানে ড্ৰাগছ খোৱা ল'ৰাবিলাকক ধৰিবলৈ আমি সক্ষম হৈছো Aruni phai kebarni ada porphai phomalom bokajan police station ke parlo tinglijan garwarong PSCRI hidia jialong inod rimson marak arta thomkebra narkep apomen yupsang maphan pang thek tuma chethokalong nopak pen thatekang ogmat apran armutekang jat busibirta ribdunlong labang sahuni kosan penone non amat bokajan police station andom chepari deng ponsi ritarle basai deng pon bomlang pusi jinipon lapen hadak tebok terayarong aradatum ahok kang sai kelong ji aphan ritarle pamen nang ji pusirai komasai kheto aphan kachuning ripon pado hanjalang sobara egyptian rong pinang kelo birta Malong News. Nizam Karibang Dongka Mukamarong Supialong Kedo, Congress Amethanga Sai Hemalong Mati, WKA DCC Conference Holalong, XMLA Joyraming Ling upon Kangtum Karnia Sai Kedingpong. West Caribbean Long Congress Party along Clemra Perabang Fabang Pido and Chingrumsi, XMLA Joyraming Ling upon Congress Sai Hemalong Karchupon Padu. Lasalong Kupia Tesi, BGP Penon Congress Party along Kupia Potsikebang Jema Puthak, Alang Liklardak Penrada Tengothan Pachinipon. BGP government at Tumradapan Kimisanang Teklekevan Kali, Arada Tumaphan ke pasung lokasai si ke claim kedam tang Congress government chari bo mahur petrol diesel ke chua jang thu sang pendang lok toll gate hei huya nam stame jum hek monta non ke lahai long stame kali kalang GST kang thansi palit muchara jok anam thuke offset an pino lasi lahai henlo BJP pen paribartan puta rada thengno than pachini ponsat gaon pen diganto terang nang kilo birta Malong News. Akha ke ni imia exit chana chedin nutun da Joram Leng 5 तारीख
ডিপু वाला डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस में ना जॉइन दे रफी कांग्रेस में जॉइन दे रफी तुम न्यूज़ लॉन्ग टेक लो आप बोंगाई गांव तमे अंदर तुम टेक लो कांग्रेस में चरी चीजें ना तो मंडल डिस्ट्रिक्ट लॉन्ग वाइस प्रेसिडेंट में चलो गुटे तुम चीजें पेंडे कोई तुम आला गुलाघाट और देरगांव समस्ती तलो देरगांव ना बंगला बिलुन के कान पे एकदम गुटे से बंग कांग्रेस लॉन्ग चुका आला सो आगलो गने आला ग्रुप गोया काय आं नुसिला तुम कांग्रेस लॉन्ग की जोन नसी नॉन बागनी लिखी पुई बागला पुई लो जे अलंगली एक्सपीरियंस कने कने दो अलंगली अपना काउंसिल लॉन्ग कांग्रेस चारी वोट चेयरमैन ता क्लेम लो अलंग दासो भी सीएम ता क्लेम लो अलंग दासो भी ako kene dak auranghat बीजेपी एमएलए क्लेम लो kasi nilima tha alang li heti amuni do insil pada amuni do lichini bukajan pada amuni do auranghat me thangi thulo dipu asa ta wes kar bilong kam hem no pot ni amuni do oi pusi nilima kasi nilimi tepi kasi claim ra paper dara paper no form make 2024 MP election make chupa hai pusi ni Darah pan, darah pan, kaya pan, longgi pan, wujuban tu sekitar lo. Apa jo, kini tu ni lo. Dharma lampen, jati lampen, kaya lampen, lampen keju nasuan, alam petik kurang. Development anak ke, anak tangka ke ongta, aprang ke 4% pusi, bed pusi NC development claim lo. Nona ma 18% GST and apira development na bang, longu ada. Kalau humo pen ni lagi pu alam se petero. Amasi ninjo itu dukor lo. Lapen kedam tang MLA election tiket hang dunde det lo. Hang dunde pen puthot aprang ke do pen pini karbi anglong kulot. Kongres tu mahut sediwan karbi anglong. Autonomous Council autonomy dah ala sebut pensi Kongres tu pensi kawan autonomy lo la so parti lo mensiru tuju Nanti non nang lihat Kongres Parti lo bangsa tapi nanti Kongres Parti pan nang di ko aning parti bonsi dah pen ko an tiklen kedap ni tingkat tu non nang tu meeting long kana dulu long ko pen non karbiang long kaduk abe dharma cipu pepin jati cipu pepin kaduk abe kingrum pen kuson se hanti pen dudun lagi mah safety security lapen ini tu hanti pen kuson segitu lagi mah lapen kecing tu rawat saya keklaim pon lagi mah cing repair pen la so pan ke non ning cite aprang ke klaim tanga parti lo lapen ning kaduk we rat dia pan de ning cite pik lapen ini tu unji tak ke election ke bang bom dam mampu MP ta muning ke nang le lepo MP election ta nang litom result thaglongji so pi ini tu MLA election nang lepo MLA ta ini tu hai dungji lapen puthot council ta ini tu hari deng ke bandep la bang rada tum si aning ke hang ateng pen jun po yang le kali kesempatan ini pan kopini akimang do mana ni nah ni pen akimang thang awe ini pen akimang awe untuk angsong non prang bank ke bom arpu ke bom adu gabe alang tu presiden ta dole alang tu cengwai poท่านที่มุ่งป้อนละเป็นผู้มันทำให้ตุ้มแกลาพันเป็นนักเล่ลาพันเป็นนักเล่กว่าลามาเป็นดอกตุ้มแกกระโดดไปทุกคนEastern Korea atum langsun panahok ponter pita parko forest range atum ame kawi chikrong de Karibiang long lapen nonga district atu ya hoi ka chikoi not so cheng dhanta constituency ke parlopon sapanola hawara long kedo hako phusar pisara kaya hutpen kedo borjuria lang suna dung Eastern Korea tumar ni bang arlong ki phur lapen arlong blasting ke claim pona jok borjuria lang sunna hok pon deadle halabang so hawara arada tum rong ker chorkli chop hejo dim lapen arna madwan anta Eastern Korea tum panahok pipon edan parta sapanola hawara arada tum kedam ke bang atwar pisitami arlong ke pon dampar tum phangno pon eda pita so cheng dhanta constituency MAC ka chirong pipi lapen teams kar biang long atum karjulong le chekrong de halapu parko
parko forest range atuma hin benta bangso stone query along pen arni wang arlong ke pon chalan is along pen nipli ni pop apar pon de pita parko forest range atum amek ke thek long de son chikrong de laso jok habara ra atuma phong stone query atuma phan tuning di pon patulu wai phis tame anno kang thong chikrong pon theba jok habar ara atum ning kang samse jepaklang pon si ang jok pani police station along lamhoya lo pipa jir pon sonsela bangso putha Karbiang long autonomous council CEM Dr. Tuliram rong hang lapen tim Karbiang long atuma phan adima long anang humrisi borjuri alang sunaphan jok wana kangsai long ponang jipusi habar ara atum penasiang tong chipi pon renti news desk report Malong News rap thurpak pen tochen thingta homosti along parko plan office under ketu borjuri bidu office adu langsun mepik laso langsun hakop same Halloween atum same picnic ke chobang pik pon same non laso picnic place along along kuri tum arona teng kalipen labang so picnic place pavir da sonsi dolo pavir delo lasi ninitum rap thurpak pen pini kachi song kala puhen lo labang so along kuri arona teng kal det pen ke claim tum phan sarkar sidame laso ব্যবস্থা enang pupusi nitum mathalo lasini nitum pini labang so rat pen sidame la along kang hotum phan todonto nai pusi ang jokpani police thana lo samini tum rapen ejhar piam lo alang nitum along ke pon ke lason hello epak tipe chalan pisami alang tum hum pho phlian latum dintuang bong pon lasini tum lahai kado kawe ke claim ke chokche arona ting pen ke chokche tum phan ke answer se nep nai pusi Karbiang long autonomous council CEM Dr. Tuliram rohang alang li phansami tum rapen chuningri asodak lo lasini tum anso se lason si along chongu dobom lang arona ting pan along ponpe plotang te nitum anso se rat thur praksi nitum chesong lang pusi rat tu mathai glo bus lapen truck ka chetong hir kang tangra ka jok bus driver adimalong amara pran ke dam Borpathar police station ke parlo Gorompani NS 39 along Chepathing nono bus men truck kache tonga jok bus kate warabang adimalong amara prandam nanglo lapen bus along kache thabak ke ong dung atoma hiring tangra kareng hus sonanglo lason se bangso kache tong golaghat ana thuke dam bomba bus ke pangtheka phai AS03 BC 4707 lapen ahin kaprega na thupen ke bang atra pangtheka phai AS05 AC 1160 pusi pangthekpon bus kate warabang phamen Babul Ali Rongajana sorpusi pang thekpon lapen kadu kabe areng hukistu atuma phan tong sekot pen kusal konwar hospital long sisi kelangji phan pon pusi birta rebun long hanjang long sobara egyptian rong pinang kilo birta Malong News khat khatia long ihuma basalong pen hele kelong pon aruni phai sirke barni gangsam por phai ke thomra miniding koi malom osi khatkhati atumang krak pen birtalong si khatkhati SBI branch adum ka kuruga sai deng ponlo lasa hot ihum dimapur pen khatkhati ahin ke bang boma basalong kuruk dunsi bang henia bang phialong pen .22 heli la pen 7 round heliamu kering long pon alang le tumla ke dimpi saikia age 32 daughter of Giridhar Saikia village Santipur number Nodi road PS Borpathar district Karbiang long la pen Rekhamoni Duwara is 28 daughter of Akan Duwara village Bamunbari PS Gorisagar district Sipsagar pusi pangthek ponlong alang le tophan lamhoi pabonsi kene ponlong a heli la pen to ana sonsita arai koma sakhi atum chipari deng ponsi sai deng ponlo hanjang la sobera egyptian rong pinang kilo abirta Malong News Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klarda kabirta